benta. Ka Synjuk ki Rangbah Shnong Ribhoi district henna kasngi kala khot Pynlong Kyrkieh ya Jingïalang banyatai Halor ka Jingsha at Bording KHASI bat ka Jingplie ya ka Beaiñ Club ha Queen Hotel Juraban. La Pynlong ya gani ka Jingïalang ha Conference Hall jong ka RBYF Saiden ha ka ba la penyai da chairman uba BB Makdo. Ka Synjuk kalarai banyakandu ya menteri katanat Bording ban persya ya gejing pendai ya ki smart meter haribhoi ban bandawa ya gejing pentrai kam ya ka power station ka ba shispa laipo RKV ha gaju kapur ka Synjuk kalarai ru ban pha ya ka shithi sha deputy commissioner ka ribhoi ban kerpat ban toket benia ha ka bayadei bat ka Beaiñ Club nakaliang juga Synjuk Malaysia yang kini karai kabentong kalau bangin dek ya kenduk ya minister concern jong ketika MECB nak bentah banbu ia kajing kepat malkum ngitip mentah kibubun ki kena kibupuli kinyele ia kenika SSLC selection test kapasulong mentah berai bat kunjuru ngiri ba kenika jing leplat khakha anak tak sikade ia ki office terekam jong ki sarkar kenika them dumoi gujingi di hospital sarkar bat kunjur di hospital private kalau pun jike nak bentah ki nompang di meja di hospital mentangin pej